sathi yazihambela kwaqhamuka umuntu wesifazane obegqoke nje into engaka wavele wadonsa imali kanina ngemuva kuleya nyanga. Lapho ngiyabuka cabanga yehle ebhanoyini isabunduza la ngaphakathi wavele wadonsa imali wathi uhlobo ukuthi uzwe goli. Ake ngibuzeke kulezi nyanga phakathi ngizokunika i-idea. Ake ubuze phakathi kukaMamalengwe u3 seconds uKehlelezi ukuthi ubani okhutshuzwe intombazane imali ehle ebhanoyini eGoli. Ithethe imkhuthuzile ngabuye ngayeka ukusebenza nesigodlweni bekila babuye yambuyisela yathi hayi sorry nathi imali ngiyikosha phansi kanti ngikhiphe ephaketheni wathi hayi bengikudlalisa ngiyikoshe phansi wambuyisela inyanga ekhuthuziwe. Ake wenza ucwaningo ukuthi phakathi kaMamalengwe u3 seconds uKehlelezi ubani okhuthuzwe ehle ebhanoyini intombazane. Ngikhona yonke indawo ngeke udlalele ekuthini kodwa lapho nje ngiyabuka nje esigomveni ngiyabonga ngiyabuka madodekazi kamnandi emhlabeni. Khona ngisho ividiyo ikhuthuzo mawufuna ubufakazi igolosa hayi khona ividiyo encane nje ikhuthuzo ikhona ividiyo encane intombazane ithe mayimkhuthuza siyamshutha ngoba ibigonsela nje. Ngeke mina waseLondon ngihlayihle kakhulu ngeke mina waseLondon khohlwa bebehamba bawuthula bosisi yabo bamkhuthuza omunye wathi omunye awusori wathi omunye sorry khona into elapha kodwa kumnandi yabo nje hayi siyayidlalela nje yabo akho serious yabo. Kubalulekile umuntu ahlale umkhombisa umuntu ukuthi unamandla uyabona ukuyidlalela nje. Cabanga umuntu mayezokhuthuza ehle ebhanoyini akuphephe kangaka how much more bese ezavela-ke ehamba khona nama-bodyguard abeza isilima engathi amgadile kanti abeza isilima. How much more nama-bodyguard how much more uthi uhleli e-ofisi nabasebenzi abakwenza isilima awuboni nabasebenzi bakho abakwenza isilima. Bese umuntu engathi ubhaka khohlwa uthi ugadla ngamaphoyisa nawo avela kwenza isilima athi awungeke nkosi yethu hayi ngeke isigadle le madoda hayi kulungile hayi kodwa kumnandi nje yabo nje hayi kumnandi nje bafethu kumnandi into emnandi ukuthi akufiselelwa ukuthi ngelinye ilanga akube khona inyanga ifayo noma kube khona egulayo. Mina ngifisi nje ukuthi kube khona eboshwayo. Ngiyenjoya bona nje ukuyibona inyanga ifuna ukusiza abantu uyibona ikhuthuzo uyabona uyibona ikhuthuzwa uyibona ihlule